Ndrete n'umurobiri w'ubugosira Chisemi anene kubwatoka Chibasari ucia saboroki wa Abubakar wa ase chiamate kitari kwenyara n'umurobiri agenderete asichinsemo aho imeye bunkeyo abwaseri tkolelero abagakwena na Chibasari aimeye wodi ya Nyatieko niga baga ukwanera amangana aho alenda yuarengete amagendro ase chinsemecho aigetambukiro nonya nabokyaberege kogokerwa n'abamenyi benseme yo nakumugania kubeka umukia bwo kugendera gusira aborokiwa nabo igo kubaretera amagendero muri kito diponasanya namanke Chinga kyomubunge okitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi agenderete gusegeta Chisemi gochia saborokiwa ibanyara guseli obutaka kurwa sebinyoro nigo akoletu mukia bwogo nchororia amagima yabange bali no konyora wanse inje am empowering my people bali bande umuntu kware ko igware coordinator lakini agota mutwa abegete futa pumzi lazima asobokora nayo imukia abantu bawo dali boygo abantu bakonyeke ibo musaro libakulia nkimutaite bakorere gukona imeye skuru yoboroso ya Nyatieko asali kubatoka Chibasari gochia saborokiwa Pascaria ke muntonyeme Patrick Onkuri Kanyibo Patrick Onkuri nigaboli abagambi amona abateneneri bali batenete sekta yobolemi kugaya na engusana no enene genderete gatije kemeliye kawa amo nabalimi nabateneneri babo abarai baba abalimi. There is a big issue. Akiumugambi na DCC. Kama mnaweza ita stakeholders forum ya wale farmers wa kahawa. Sababu mimi siwezi sema huyu ni mbaya, huyu ni mzuri. Lakini mkiita hawa mkikalisha hao tutapata suluhu. Mmoja aliwekwa kule kama askari siku moja mbili nikasikia amewawa. Watu walienda kuiba kahawa pale. Na huyu aliwawa na watu wa hapa nyumbani. Kwa hivyo bwana chief, naomba tujaribu tuweze kutatua jambo hilo. Hiyo ndio inaweza ikaleta amani kwa wale wakulima wa kahawa. Ndio watu wetu waishi kwa amani. Komentana yue ni gagikelia egekora kia bantu abo bakora obusaria bwogwata makarabati anina se chinsemo cheiranda nakubuli ntoba batoereru nagotika koira lichiko asamago kabo igongo basabaiga ekero obokomubule terie coordinator usikera mungare usikera mu chairman CDF usira lingana pako office na abandi mbagwate ko kesimiane akamo ya Alphonse gabo ntande simyonde yeko gete keri boronge yeko gete kwera nilimbia mono nalinga nilindole na kinkore ndo uonchoreli hapana kuchukua sheria mikononi mwako sababu Mugambi alisema hapa yeye ingekuwa hapa angetafuta hao watu na apeleke kotini kuwatekana no gutanyora magenderero ase wodi ya Nyatieko nigo bona abamenyi benseme yebe murunganire omo MCobo Amos ase bamuboria nyare kuirana na kubwatirana no mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati ili banyare konyora amagenderero baba naye kwa maskani nongo ya musio itonya batagete tumubwate sie yati ampa naso muchumbarega na inumora mwana aija na kolega sinagabana Ginko ripoteria getasene kia onambeya Mokiandizi TV kurubo gatakati bwebunge ya kitutu cha South igutuke meye county ya Kisii elitariane Dipon Asanya